Maya boni ben, Obofour mpamu me, onye me hwe. Midi Obofour betimi apam me. Enso manya de obepam me. Obofour chiri de ne sa no. Ani de na no ha no niam mienu wi. Ni titiri kura ye de ode ade ato na nya ode na obefa. Enti se mi hu se Obofour apam obi a, ebi obi a wawia no, ene wapam no. Na Obofour ampam obi ma me Auntie bi ma fa mani hu. Ntina hentwa ntro da. Binim se de mi kan nipa ntia se. Obi aba be ka de ope, maka wie na me sorry no, me nhwa machi biom. You are fond of my quaba by your man channel, so channel papa didn't credit a dear Juma, and some never told us that your mamma no. If you show me a fee on my bessay, and they are bam, near the no crano a woman at your brow, and then chain any pedding essay, a dear brain and prebi no, now will be just single day, seconds, not the best say with him. Internet yet in some na, your bopping chain who na ye be some dear womb. Me did the Tiflos Annan, offer me Mary Wa, no mamma 3 good years. Edia kan wo fie o man mu nsem na maja konya kese me de brɛ mu menko bebia me twa me ho aba na ndo bi se hwan na tio ne na bedi nkomoyi yankasa ya de nyina me de me ma me chocho mucho Auntie bi Auntie bi ye kan Auntie bi abaka say Obofour Auntie bi si a first na santo Auntie bi ba atesa ay Obofour Auntie bi nsem bebre kokoso na ye bo apinche no kakum ye tin kokko anum ti de tam kuchu meba. Yo mo akwa ba biem ediba your man channel so said am di ho adanse no me maame Auntie bi wagina konwa kam ho ne ma na kwa ba na yen hye nkomo ase ma me mo akwa ba ya me de papa fi na ma feel yesu atom ntimi ho me so ma feel pa kese de wu ye bi oh papa ya adum ni nhira o me de ya na obi kan de me kan se adum bia menya adum na metiasi emuna meke kamihu emuna miya madina adum bi keke na adum numu ena meye made nyina enti se wo se ma ekese a APC nyankopon na dawroma amen eni obia wodome wahwefo ne matiefo amen. Omadumti and I'm to say amen. Ma ya ba won che anya bone ye de ye tete nkofo keka and ye say no once I nim we de ye ntene chiri na so ye nka bi de ye nim na ye nka de ye nim esa me hu kra me fere ampa o me hu a me fere god we am no ti asemba na me mpinchen wa na me ko bie ma no ko ka bibi na nim a de di kan ye so yare ama yare ni mu odin ama wo ye wu Mbacho efo na kan me te wo me hu bebre social media ne so na se Ghana ya na enya manonefo sebe enya me ka manonefo a omo wa daji a omo de tenase na omo nhwehwe nsemu no omo a ba enya omo a omo sori omo dwene omo adwuma ho omo busua ho de be ma sika ba mbotom no enya omo ho me da se na che se enye kuro fufuo bi omo ntitwi na mumma ya Ghana ha ya papa me bisa wa na me bisa me di ka chia watiefo no wahwefo se Auntie bi me wuye na masamba kwa mpese me kan se owo da ho e ma da sa owo nso ye mfasode e manipa Kristo ni bia wodi nyame di bia no ade etwa oto ayowo owo chi nso atembu wo nti semewumpo a anase sana etimpo a omomodi kan wu no menchen wo mo ena omo susu a afei a omu wu nso menchen wo mo mesusu kura mi wusu a menchen wo mo na de America ne se menwu ye meti ase Kristo hata sori nti megina me na so mewu enso menwu ye ti o me da ne mani aba wo so a me da se na me da wase afei na me ba wasam no so na maka bibi kakra mi busa Ghana fo binum ani wiasefo baby biara wo hwa wo butu a wo tie oman channel no mi busa se so mi hu a entidian
na fa so be no menya free se o kase mewu a ede na obenya free so ya de meja pade bebrew me maame be ya wo maame na mewu a me dream ya ma ho amenti ase ti o ni bibi ye nipa ye ti ase a ye koba ye didi a ye tu anamon ade a ye frɛ ne yare wo ho ma nipa bia obi nampa sikani bi da okọ hospital ohun so yare no sa tam na ne ama ka kire ye yare ne ye nam first kra na wo be yare kra ya na wiase no se de eti ne dada ne sei no difference wo mu nti no na ye kaso obi yare a edin se nipa ne be yare be ne ya ye nim ye wiase nkwa nso a ye nom aduane a ye di mframa a ye homigu ye mu age wise so mpo kasama nipa metuwe mi nya akura me bo mi age to ho a omo ne number bi omo keka nsam no kwa ye yi bi begina ho a aso na sa nipa no mpo na ewo me mi age to ho a ubebusa mama ane wo ho fe wanyini nyame ehira nti mi yare kra na ye den nti se wo nua ba bi ni me obusuani bi ni me na wo ti se me yare a na die na esesa Ghana fo moyama me ana Ghana fo binum die na esa moyama me na nyempa na esa mo sere ma me we aye news esan say otan bi free baby dada because ni penifo ka mo say otan free dompem enti otan bi free baby ni ntino ye de me bata ho kama obi abeka say anti bi na kai papa ka kire obi a say sa mo say owo ni ho na yare ni ho mo wu no omo kasa no mo nkosi asa omo nsi owo kwan na owo nyai ba na ukofie bi ma de ono ka se anti bi mewu kura me de kura ye osie na busua ni bi ni ma me kura amua eyare hyedem dendenden enti se me yare a se na busua ni bi ti me yare na busua ni ewo bi ti me bam ni ye twa ntoma otimi twa bi fra edi kwa yi ase de metimi ayare metimi awu ntimi nsoro wo obi aso bewu Batio mi be yare kakra enna medical aka ne bebre ni mabube no atwa ne tofa mi be yare ye na me yare ye no mi anti bi mi ni obi ankoton masem mi ni obi ankoche masem mi nsole nko kan kire obi a even hospital ana me dampo nurse ni bi a megina me nchempo ma me ne na ankasa nti mi bi sa Ghana fo obi num se me yare anti dan oba yesu abetumi me ana me nanti free me fie e na ofre me say anti bi mpesa me your interview me sit you debi wo say kasa bebrebe nu kra no mfom so mpam nti me mpesa me kasa wo say ma mpa cho ampa interview we ka ho amienu sa interview nu so krofo twem nkwa na otimi be ye me nti waka no obu oni eni dia me de ma wo sa me ba na me nim ba bia me ni ufri nti wo say ma me ba me nso mi wo ba bi kopa wo na me jai wo say Mami shia wa ha na ma be shia. Me be ti o ye mami so na de mbetena ha. Ti o ye sesa me enkrofo te ha ka ye ho. E bia camera ne na nto obi aso. Ye sesa me de bi be gu ha. Enti se me yare mpo a na ye den. Ti o bisa wasama opese obi sa to aso. Ma yare me be yare ye. Ebi mi kura de ma o ka sorry we sisi ya. Me ngwa sorry. Ma sorry a unima me ko APC Anointed Palace. Ghana for. Yes, you only abrewa ben. Mo jammo no ogina ne nanso me firi ho ana me kwa abrewa ho. Na ne de na owo na me pa ma me ho ana se den sebe. Wo firi mo jammo no ho abranti atwa. Na wo kwa abrewa ho. Se nche na so kwa. Na eye ta siwani so a ona so a wo koye eye. Free kwa Obofour ho enko obi ho mpo enkotena ne TV so se me ye program mama no oye sofo we ja APC aso me nya APC enna me ka kire se me yare ye onom papa na kra onim se me yare ye na yare na omo kana empo ena oyare ya ena wantimi amompa ya ma no me ni omo na atifie ma bebo obi amanne o chale yare obompa e obo akra na etu na obo ya na ko Ewurade Nyankopon ye Jesus Christ kura ni nyina na otimi ye omo bi ko to nsuom 7 times I don't want to back up I don't want to move back on ne ho amfiri
Ghana for me person me ka bibi maka wo program so da e na ye man pani sabe dada eye Debbie Mahama oka bibi se ebibifo Ghana for ene ebibifo yekuta memory eye short memory ampa so yekuta short memory sa nioma we nyina o Bible mo yenso ye tena se fa Bible kwa sorry kwasia de bia ye kan nti ye nim se nye bibi akra na nyame na ye di na chi ni kura ye yi kire no eni nka de nti na asofo omo ewu koi omo antena se omo ko ye nka wo mansan ya ma mpo asofo mbabinum sabe omo wu ubeko nyame fie pa no haw ni amane ete na nyankopon ti ho osi o ma wo ni o mapa usomu na bone ne ba ya ne de wonje nti obehye da kra di bibia be so ahwe wa ba ya mi ka se ho ye nyame fie o nti ubetena se aka se nyame fie na nsohwe bia ba ho na o haw bia ba ho ni nti no o kwa na nti se mi wu a enu na mekan magya ye APC a why no see o man we mu wafa phone afra me abusa me why na see emponu ba bia me wo no wahwehwe me kira kwan abebusa me ti o mi bisa Ghana fo bibi se ye won sorry bebre ye wo presby Methodist mebo sisi ano wo ka ni bre mebo waje wo Anglican so sorry I wo ho nsem sorry I wo ho omo mo sha sorry na ase no ye ko sorry book mu a omo mo wo mu no omo anom da so ti mu ana omo mo bo Obofour ho se bia ye Reverend Obofour ni jata ho no ye bisa ye hu ni ye ko ye chi akobu nkompo a omo nyina na eda so ho omo mo pri gigigigi na omo susu omo ye bie a omo susu Reverend Obofour de enye nti omo di ye obi anso ba be hwede de ekoso wo ho because free ebia na oba ye no onu na dwe o de ba ye no wa enya ne sa nti wa free wo wa hu se dom gu pa bi nti onu nso kwa akohwe bi na oba wa bisa so mu nyina na ebetena wa akosi wi ase awie ye ano be se free ho akoba bi obi free Pentecost nra okoso hwe ba bi anya ye no osan call ni back to Pentecost obi call Methodist okọ se o free Methodist because what say wo haye na ye maade na chede wo ho na niam wo ho koso hwe okoye na sabi enye ndu so no wanya otwen ho wa free ho san ko ba bi foforo o chini asori musa magya ye APC a why na si wa bebusa me why na si Ghana ha wa fra mi mpo wo fon so eni mi edi nkomo na e de ya ye papa tika kire bokuro esei wo man ebo man enu ni ye ne o mi sanke bi o mi se kohwe mi audio video ba kwa me no ye interview mi si enu ni ye ne o a Ghana aye si na abayam ye frantuma no soro no esono kaba ena asie no so esono ye di boye muskula so so ena esono de ye de akata ye so because o ti a o musa o ti ya no di hurum na mom de o de ntintan so ni amai baye na me dana se wa ya di o ba wasama Ghana so ya sa ye ya sesa ya bra bo sesa Ghana nanka Ghana ya ka ye bo Ghana din ka ho na se me ti se ya se nsema ya kwaso social media ni ade no ya kan ye ne Ghana ye ne to so mienu ana de wante kobo mi video na me no ye interview mi ka wom sa tam no mu na beto abontin se Ghana ye to so mienu nti ya maye si ye to so mienu na ye to so mienu nso ye hu de ye de amaye ne ye mfanye papa ena maka no mi se me yare ye baako mienu mi nja APC de o say owo mi bibi bisa no omra no be bisa me ba mentina se enka de awunim entina se ngu obi hu fi na de omo ye ni nyina no omo mu binum de omo ye nyina no sayire to wo nyame ho a nyame betu obi aka se de ni nyuma sitie ma onim ye me yakwa ma me de befra ebi se an se ye kan dom keka fo Obofour ho ye no kra na ho se we yare we so anti bi kra so ayare nansen Obofour ama na yare na se what because me o ta hwe me a ho se de bia no me nko Obofour ho asem na me freezing de me penasem because
who say guy no dey asem tone so na o san be yi na no say oboa no ai okay asem we okay da bia wo me dey pe Obofour asem na mam dey pe usu na dudu na e kanu mpo ni mi so o mo boa ba ya kata ne ni ya ka mama papa ono a papa na nkasa declare say oja na asem ma awurade nti mo obi nko ne koma no nti nyo no nti na me ba ha ni ba me ba ha for myself say I have every right say me ko ba bia me pe me wo media nim ansa na me call asori e ya asori na me call ye me yare ye ena na me hu mfa me hu me yare se papa na nso me mu ankasa abrei me nim ba bia me na mo mi maami chi odi mi chi ye hefa na me maami amfa me ti ha me sorry me bo alaji akanayo so what ni dinda o share me bo me papa end point onu so jemi me ka da chi ya churo chi free o share me papa me doctor be a friend doctor Amu Mensa e wo police hospital me ka sa me kan wan hwa no makobo obi di ni me jabi ampa enyo mu nyina so na me kai abo mu din sabre ya mete ye de mambo din a wo hwa me sabre ni facha me papa edom boa me nyame hira wo mo edom boa me omo de me fa ha bebi eni sesabe mi maami hu sika nyina be san because na maami firi akwanti o maba manu itwi fom ye hu de ye me ye de me na nti said ye me ye 90% ah hospital to me ye mu 40% 50 no one ye and I'm one so Obofour ye nti se me what to me na me wo Obofour na ase me wo Reverend Obofour na ase a na o ye nyame adwuma na me ni tua se nyame adwuma na o ye odidi masabe oni bi edibi odi otere ne nsama no su sabe nyanka so omo mo tie kire omo ka de omo mehu ene nsuo no so mehu akwaye no so mehu a unhu de ewo me a me ben ho no me hu de na papa no eye and I'm saying no say urade ageme na wageme ni me fie dia me ye nyame adwuma aboa TV ni so ana me tena na me impressi Obofour no me impressi Reverend Obofour me impressi urade me twi akran so de me urade adwuma nti me bone ne de he ma ye bone ben Obofour mpam me onya me hwe me di Obofour betimi apam me enso manya de obepam me Obofour chiri de ne sa no ene de na no ha no niam mienu ni titiri kura ye de ode ade ato na nya ode na obefa enti se mi hu se Obofour apam obi a ebi obi a wawia no ene wapam no na Obofour ampam obi ma me Auntie bi ma fa mani hu mi tira hentwantro da minim se de mi kan ni panti ase obi aba be ka de ope makawie na me sorry no me hwa machi biom because me hwa machi a enti no se overtaking is allowed ukọ wani mu no ye da no ho sa wo hwa wachi pe oba be sa ho enti me hwa machi me de wo me mu ene nukura me nim na me beka papa oni udi agro oye na mapam na ese ye nukura no agro no odi akira be hu ano ne mmane etete ho odi agro na wasanso edi omo ababiom na waka omo abo ano a omo odi omo agro die bi oba ye na die bi anu nti ono fo se wo na koma mu oba ye a wa hu ene okode a mintimi nka ho asem min samuni sa dance ye ni mintimi ndi ba die minnim ni se Obofour mpamo me ena me ka se obetimi apamo me ba manya de papa ne pema sama to the stand they say enye me nko a o mami hu se senefo nyina obi asem tio hospital wo hoy doctor ni wo hoy wo yare na wa nko ho anko kan yare ankyere na ohun yare e hawo itima papa de haye kwa ohun yare e hawo na wotimi ama ho adura na wa wo pane sabe mi nka so omo ba ye no mbe ka omo hawo ba ese so pastors asamunti no omo wo abonti omo kasa a e ka papa fa ne ho no te nti adoye na eduru susu obeya wo shetuwa mu kra na ya kan ya bua wo so kra obebie wo so no de wadoye ama nti me be no me ma mbe hu ye na ebinum kra aba ne nchen dada o kale kuma se ene kwadwo mahala onu no omo no de omo start Cash TV
ampa so ka kire me no mo so ye hia o mo kan nti nya me nkompo na maba ne nchen but me na me wo ne nchen ya me wo ne nchen se oba ni agya ampa mo me Auntie bi ni APC ni Auntie bi ni Obofour ni ana na me hwe kra na wo kwa ba me nya abotre hwe because me maame aba nti ese me nya abotre me kasa fi Obofour kra ni mu abeba wo ani mutum se ni die wu oh papa yeah obumi ti se di obuni ma obumi se di obumi ma me but that doesn't mean say me bu na ni mutia na de ensem fata me dia ye ne me say me kan piwo program so say me ni reverend ya de tajata ho ne mpo me nyina ba bi nka na chira sampo ne da me yesa nya me tua me ka osuru tua me ka sofo e kasa sa bibinu enuanu ma kasa binu wo nyina ye gidi form kwa sorry se bibi fufuro wo ha na me di betena ha na me kan ye beje me adi anka me de bae ba me ni bibi ha akoma wem ene me nsem ene me tiri esi me sui ene nko na me nima ebebua kasa ma me se me ni reverend Obofour hompo bioma me nyina ba bi mo ni dimboni da mama papa kasa one reverend Obofour asem me ni asem ben papa no mo ka o matimi a kira asem e wo ho de nenu o mo nkire ye unim de etwa ma wo ne kura se di fo ba na ye kana asem no na nka mo de ni picture ba mo so de nso mo yo so mbekwa akofa ma me abrewe bi o ti ni be dwen ne ho e de na ba e do picture abata no e de abata ho ben shranka nyame up to now mo ntimi fa picture bi am na chese o mu nim ba bi ko Auntie bi nko ma me bia sorry me ewe papa me se me de be koma me bi ho no me free APC na me nko bioma ase o Kristo ni de me de minim se nyame nyina ye baako me kwa sorry na ma ye normal church member ba me nkwa sorry say de na me ye na APC ni me koye me ye sa ma bu APC kra nim tia me nye bi da anasa me free APC na me won nyame adwuma na nyame ho adanse na me di me free ho na obi be hu mi sa me TV bi so a na me koye adwuma eye ebia program sa de wa hwehwe ya uye ebi na me koye because APC ho no ye nya bi ho because frame ni me di nkomo so me catch us nka me frɛ wo ma wa ba na ya ye 1 2 ni ade papa na nkasa ma kwanja say Auntie bi 2 years ni ka kire ne nkola sabe ni boys no ne omu ye adwuma ne say ya pon 31st mo nhihye program bi ma maami no onye enya papa no mfom so ena enya me mfom so me ntena ankire ehu hia ena nya ha no na ka ne na samo say no amount of words wo be kire wasem a kire ni pa on beji wadi dia omu be ka no ma kan wie e ba bi eda no so eda ho afebo na nhire nkanya ne sanya afe na me kopa awo bi awo me ba nyini di omo ye ne me ban so ti onim ena nya afe na me kunu ko awo be wale me no wo be ka sa asem bi da social media fa me ho nti wo wale me oh etitio me si shira nkanya me se ye sanso ahia mam me bisa asem we controversial kakra bisa me ba mam me kwan se me bisa bibia bisa me ni hawo so ni me se me nim kasa sabe ejuma atin ejuma de owre mu a erade de ache me o kan wo ba na obanyi ya tete even asem we kura ba se waji asori ebi mu kura keka se na wo na wo de wo ba no ma no na wadanfo ne yere na wo wankasa wo ba ma no na Obofour so no wo ba etwem na den na me say ma me nsem go am ti a bibu mani go so but me bisa wo Ghana Obofour no ba bi twem ya wa adwuma yo Ghana ena papa bi Kofi Adoma ni pa bi no si ye bro mu na mu bre mu na mu bre papa asemu wei me pesa nka mekọ ho obi sa me wo me interview ba ko bi mu ka kire o se ye ntwa so tie obi beto bi and then 3 days Omasaka yeah me de me mi be so mo bia channel so me channel da be me nka bi I say me tell say ode wo ba na ma na wie na wapam
anya hwe wa pam me amepeye me na me de mba na me de mba we na mbeka ya ni nipa bi ntitwi no sabi nipa bi ntitwi bi yankra ni mi fi osunila ba me once me katwi bu mu be na me katwi ade to sing crofo adwen no me wo ho kwan se ba bi a medu bia no me feel proud ma me ho and me feel proud the family ya Ghanaian me yankra ni we na mo kika ya mbeka kire mo se nti die sa me ba ne no me ba ne twempna menya mu fie anya mu ka na 90 obi aba kọ aware a okọ aware a wode ahu di obedie na maami benya bi adie bibi pa bi be free mu aba na maami nso benya bi yesi fie ma oyire na ebi be ka maami wo maami no kosra wo ba na wo be ye beja wo kwan papa enti senke sampo na sa na ti a obi de ne ba asuma ne ba hye da piano tio na aba no woni no nko woni ni bie omo ko na omo ba na tio antimi anya hwe indomie ana fried rice yogurt kra de say enyu enu no wode ba enna ma me ka sa word na ni panty ase na and I'll keep on saying it say omunya me life for ma Ghana for me ko Obofour no ma fa CV ambemo anche obi ase me ko pa adwuma me de ohaw ne amane ena ekoye na me tisi fom wo me skin we kra na ma moate so obi a wenya 75 years so omu nji Obofour ndia me de me gini di nti ho na me nya amayaresa na enumpo nkire se maka ka biom se oma me di oma me bidi ohwa me yesu oye bia wo ye mame ne de bia na ma ekusu na me sini so me ye bibi age Reverend Obofour sabi wan to di bottom ama me a na me te ho twen na esa me so me move forward nti Ghana for bi Jimmy Kobisa no nti so kwa abrochire no o ma ya na nse ye otu kwan kwa abrochire na me yare da ho a oba ye no eno mbo na amane papa o ma ye de me ko hospital bi so mo wa so mu nim hospital bi a ye friend family health e wo kwan su ha ya me tie wo bi wo mu channel so anope nti me de me document ba yes unim sa me de bibi ba u ka chem sa me fa document mbra me adwen we da me tirim no me suku kọ kakra e be kan ho a enka sabi o ma ko school no papa no mu gu social media no so ebinum di omo ye no nka me mpo me nye me kra man ko school mpo na man ko school bebre no me mpo me nye di mo ye no ye answer document na ye twa ye ho aba Auntie B ye de biam ka se Auntie B ni Obofour ni Auntie B ni APC ni ene watu na num se onjai APC na yare no ya nipa bia so de once a wodidi adun so sebi enne yare so wo yare enso wo na wo nyini a dia wo ti on kwala brem wo nte sa forever na ya sebi o de mi twa me ho aba me ba document na de ade ni na no ye be show ya mama kwa babiem yako je ya hom yako no musio kakra aba Auntie B eda ho e wa ha o say o the document o the bibia even the car papers was shockalizing me na say o pese prove na akeka for mo kan sama hwe no kure bom naka ma ya mama kwa babiem ya me de papa mpacho ma me document papa mama ya no wazumu me de be ma na wa yi sabe wo na wako school cheme Auntie B enya hwe de wo ko ye bia no hwe mpacho hwade we ma me we ye hospital a me koda ye hwe date a me de koda hospital na hwe date a omo de cancel no wo de hwe hospital ni ama tintintin biemu family health omo ye mi aye mi HIV test yale ya abasi family for na hospital me family be me nko me de me nko a hwe me friend yale ya be ye friend say corona omo ye mi ni nyina test na unim me kro mo kan omo de ba ya me si na de ni tintin family health hospital yo Teshi Greater Accra
patient bill invoice. Na eka na efi wa beka hey. Eka na efiri ho abekan. Ni nyina eye revenue adota ejata na eyi sika ma emeko ma me. Ne vice sofo young. Any braba akon ya na me refi ni din. E no mo de me call hospital. Me da ho 4 days. Me kwa na me pushi se doctor ni yi mi na me. Eho no omanu mbuo ye dedudu na papa ni sika na om de ama me ni me nya bi nkotena fie. E na meko ma me se tena se da ho. No o papa no osu na chese ni nsunu mu. O se ye mfa wo mbeto a nti nya time ha so ye fe no mo nhwe. Date no so nie. De me pe date no. Date ni nie. Date ni de nim se camera no betumi apiki date ni ya. Na wo ase ya. Okay. Me sam monche me bia na obi she space wo. 05 March, that is 5th March 2022. 11:43.56 seconds AM. So me catch it out. Me di kan na me fa we nchire wo no. Me di kan catch it out say, "Tama na so te ye no si free flight mu na so te ye. Anadwo, o si ba bia me hye bia ye fa me hospital. Enti me koda abere wa benfie, me koda asofo ba abere wa benfie. Papa, o test ni bi hwe. We nyina o mu twitwa me. Oba pani, o mu ye me test bie bi. Bibia si ye mani pa wo wiase bia o mu ye mi bi. Enie mimi ntwantro na modi ni ama ese ni pa busua na mugu ni pa ni mu asede pa no munyam enti we Obofour de betua ni na me kapre nim o na betua ye me kapre enim na eye me ya nka omo twro no na nka me kan ya na nka me ma omo ye ni se e bia Reverend Obofour but me na mabeda ho ntinu nurse se omo ye hwe wo de hwe niama bebre e wo ha nyina wo de e na we ye me card ye ebi so wo maka na waje na anopa mi hwe wo mo am station so obi kan sembi na me hu ni se oye nyame ni panko se bi kwaku Obofour de a wo ye nyi na nka oba ye no nka ase nyame ni pa de nka wo megina so no nka asema e beto akoma so ba obese no kura obehunu asem no kura se na Reverend Obofour maka na woje na nka me gina ho amebisa no se wadanse ye wen woni bia wode maninti ana menya me nipa fo me respect omo pa ba ebinum afolo saniama e kwaso wo Ghana o kan se e deviate omo ho e free nsem ni no kura so omo kan because Obofour cheka e bia sebe no oni bia wo che nti wo de ahwo ya na ni bre e kasa no pawe onu na mi tie ni na me ye mi makeup ya na mi twi manim mi ti ho mi tie na me se emba family document mame wo se me age me ka Hyundai Elantra black esimifie me ba na me ba nsu koku na me so wo mfa nko me di document hwedi na wo mu no body ni kire wo mo body ni kire Ghana fo DVLA yo car number no so GT 2769-19. Yo. Hey, no say 19 ya. Ai 19 ya. If so nya time mama. Oh, me what time ma. When your time mama ye. The time I dash kwe betra. Just what to na yi nja wa. If so bo meeting no. Ebia na e obi die na makofa ebi nso a na me bebe ya na me koje wo ne ho a me ntimi nkire the register me ka ne ma me nie picture with enyo Harriet na skeleton na akle en say me din dia skeleton na akle okante waka Harriet na no me did yake so Harriet na akle okante okay akle no na wa oma oha amu di bomu enti mpacho hwewe nso ka papers no odi ma me enya 1 month po no mo register me ni baby pom register me ni kura nko hobi osuma ye no mo ji me ka ne document ni nyina de ko e no mo ko register bre me ewu ye ba ko ewu ye ehun kratae ni ho ahwan e no no asa tu botom
ochia me nso a o se bi gitofuo edi na onye me biom de bia na metena ne nan so se won hwe me sisi ono so wa abusua aha na o doctor mpo na o yare a waji watu ne dem enye hospital na be kono be tia bacho fa we ni kira mo hwe se ho apicha na eda ka pepesi ne ka pepesi ni ka Reverend Obofour de man no ni onje di o register ye no nie onje even enye me nko ampo duduo na ka na mi hu yo de ba o mi hu se obi ade wo ne nche mi de mi hu ye so akodi obi di so we so ne ya bua bibia obi afa ka brazil bi ere ho na kohwe bacho we eden mi de me ni ya kese mi hu priority insurance yo so wasa cry insure ai nti die biom na Ghana fo binum se Reverend Obofour onye mame nka asam kirew omo tai papa no binum ene omo po ma asem aka na omo de me bata ho anopa we papa na metie no ono na me de ni set example kakra me pa cho sere Ghana fo se me ba ye na akoye se ni anso bi wo me mu a nka na ma be kama dwene tete menye sa me ma me kra tie ani bubefu abusu me firi mu kra omo tie ebe ye omo ya nti me nka hwe ne mmom die me ka ne se na nka sofo no eso o ka kire lady na o ye ni interview no man che na mo am station so na me hwe ye yo empress okay obisa ne se ntu pa kire se ni bre na nti bi e de call wa o say yes ani bre sika ni bre nti na nti bi de call Obofour osanka ya mani besi se ani bre nti na me dia free ho kire se me ton abaifuo nku na abaifuo nku niama na ye dia ma me na me ton no mi mfo obi asem nka asem o mi mpese me hype na asem no kan ye no bank oye sofo no ye nyame nipa no no begina ho kasa ye asanyame nipa yi na minim se nka Reverend Obofour no mfiri nyame a enko no no ye kroje no be ka sempa bi e ma na to nipa nti na me de mam wo ha se entu o me ndu kina no mu bebo onu so betie bi omo mo kasa de enyom nti na mete ha ba onu na sem nti na me de document ne bai o si supi se girl ni lady ni bisa no o si an omo wa mo ka nyina ne nkola ewo ne ho nyina akọ Reverend Obofour nkwa na ne nkola ewo ne nchen kọ onu nkwa so onu na asiese ne nkola akọ a onu nkwa na ne nkola akọ ya nti krom ha ene edwuma yefo bebre afie bi no okọ Ghana mutimi tan nipa ma ehu dadi ma mu yemunsu nipa ni yemunsu no nyina motan papa document ni ni o ka na ewo mi ame dia insurance ka no insurance ni ka ni ye mi ame dia nya me kwa nipa de chaw mu nyina me hu soje obi ade me kwa na me ye se me koton na masoape na me dia ton keto ya ye di ye boti bi na me nana se de ma me se de bi obi chawade a enya petrol no me se petrol kwa du ba bi ko timi tu ni bottom ma me bi da petrol sika ni me sam na enya nhye se esa me drive me park si o na ma fa taxi ana boat ana uber what you say enu nti na eba ma yen enu nti na boat ni ni amaba utima obi hu obekasa wo dia ye baby trust yo nti mi ma me ye no se da bi obi chawade a ye nye sa nti wo de kuta kakra na me gusu kuta ka no na ni nyina mu mpo no mi so ohia me otimi ma me fu o sika otimi ma me se bi me betena ha be ka hwe ma eyem papa Reverend Obofour me kasa ma me ho because omo an kasa ne omo nsem na ekoso dada ena onu kura kasa ma obi mbeka bi ma no papa no kasa no pempo kasa na adan na mewu ama APC na mewu ama Obofour na adan nti na omo nteme nka nti papa ni ama enkoso yi adan no onu nkofa na yire nso mbetena se no mbeka bi adan no nkofa na mma mbetena se no mbeka bi no pesa me chinchina mi na ese mbeka bi nipa na odi na asem no se bobi anka bi ye nyan ma no ena mbiri bi so asem e ba ya mi ka bi no enye se mi sorry ya na mbeka bi ba kutia ya tia me betia me ba ho no me si atwam wo wuti wiase na wuni mu gyae no da wo bepira no wo behu se gyae no wanyaye ani pira na enam enti ho no me nkopagya ho asem biom enko me nka biom se
de ye yo metiase yetiase yenwu ye de me ni mabusu nyina ye da so tiase nti na ho no me nka ho biom nipa na di sansam ni nyina ko at the end of the day me I have the audio sibinuma ubaka say Reverend Obofour wan hu ni ntem ba me manu wei enkranfo be si awon na afata be na afom ya won na afata e won fite gbomokagbomotei me say nipa ni nipa ntem nti anu de emfa me ho eye me papa eye ni choice eno no so onya akra nyame adom ogusu living in life anti bi me so me living my life nti me ka ode ma me onje ye papa ni si abefonku na me ton na bia sikani bia fa o si abefonku na me ton no ne my items na me ton no e na nkonta na me hu ni ye ti so opa kire se ma wia no me wia Reverend Obofour na papa no me se me bonya me mpai se dako me ni be hia wo ni kuma se ho no hwe manim se mi anti bi mi se kromfo me yes akra nya me fa me boni nchame me ni sunsum sorry for ananti me ma sorry me di kan ko ya me swa ketekete na ye sunsum sorry me nim se de ye ni asofo a omo ya asofo enanti ufa ne na uhu ne ochena da wani mo twen o de wodi ya me no kra nti no e na me nso no mo hu kampo asem na mo kan kire se nsuro ya fabricate na ye page story no and ya permanent se kabe ya me she na ni me ayepe because mama papa ni nyina ne se edin bi omde me mama me kra ye se me ye finance manager na me kra me nko school me ka finance manager finance secretary ana se finance manager ese me na me ye manager finance no so teni ba bi join me nya finance me kra me purpose wo bibia mu nti APC da bi me minimum po o mu hweka entro me si hu munsan ko machi biom na munsan bra na munhwehwa asem no na monka na munhu ka mimi hwe APC bibia so mimi dia ne se me clean dem de bia me ko interview me ka ada munti ana me clean asori dem enu kura nhira gom chance sabe me ye finance mimi nkuta APC hwe nti wo betena ase se me nya wo se me bo wasam no so ba wo nko ade wo na me refer to wo se ene ya me hwe no my channel so wo se me abefonku na me tonton no e na manya nkonta yie na sika ni bia fa me nsem papa nanka me nim se ka ye sofu wo be ka ba tansam nanka makoma to me yam wei no bi na no so okasa na me hu ba bia papa ni free hwe wo de ye hwe social media no so obi aba no wo be kasa so ye kasa na nipa binum no me si adwini ni ho ebinum adwini ni adwini wo ho a nipa a odi asem we ba ye no on na se o ye expose on na de masam edi kan ba ye anti bi remfo nka me nam he sini adwuma kora me twae me ni obi enya problem wo sini mu da me didi director bi atam da me ni producer bi ni artist bi ni obi ni ho amene ne wasam so obi so no me wasam di anti bi me de me nim ensu no me free ho akọ Reverend Obofour nsam o se niama na me ton no papa no wan kasa yie me se me nti obi ana me nfi obi a me betena so a na ye me da so se mo am nsam na efri mo am channel so na ewo me mfu me blame mu because mo de am adwuma na mo ye nipa no betena se na okasa mo ntimi nsi na no kwan enti ma me se empress bisa na 3 times say o patcha say anti bi odi ani bre na kosi ye ani bre me da na se me ye adwuma onim adwuma mo asem onja ye adwuma ye na wontene fie bas wo ye adwuma pesika de a me wo Obofour ho se me ye adwuma ama no me ye adwuma ama awurade oye me de ese oye me ba me se me nya ba akwadwofo enti so omote me nka de opese omote no mbe bisa me na me nkyere omumu yi mo mu nyina ba bi mbaba o ma no nkasa anyhow me wo ho kwa papa na po ama me tumi se ashi wetimi aye adwuma nenti me ye adwuma ma ye bone na se ayo mo aso no mo se woku mo aso na me se kom mo me de me kra de me ka ma me ho me ka ma Kristo ni bia o mo se ekom de me ni hwe me ni bi me sira nsa na madi ana nyame adom wa hwe me a wa kire me se de ye yi nnam no
Me too na ma ko yi nam no so a. Nti mu kura ye nya mo dai. Koda nkoda. Na your former president kan say Ghana for Nagasa no. Your short memory. Me nya kada short memory dey ye wo bi. Ye hia pass ye benya ayi. Mu ya mo de prepare yi sui. Say akwa say pen drive. Nti scratch se baso a. Ye ye de paper sui. Me de minim una abatumi a kire. Ye fam paper. Na ye ma ye ni na ho ye tia na obi say na anti bi mi na me koye say na me na obu kofa nipa ni ba na me ni frafo na me kofa sa nipa kro na sa dia ba say me da o say baby o kan mpo obi ka kire me me dey I don't want to listen to them o say what da baby dia we finity bia mu me anti bi me finity bia me ti we ni ma me awu ni papa awu oni abusua no wa abusua nka me ye be compare me to ni ma me na wo behwe niam egu me bo se die nyame adu mi si gina me na so se mi me free ni party bia Ewurade Ghana for mo nsusu nsam so wate ni titiri ni mu a mo twra se mo nsusu ensusu nsam so be nhira nka nyame se mebusuafo nso wo ase pe omo ne mu fe so pepepepepe because se tire ni tire nka eno nkire se ba bifo me ni kwa kubofo nka kora wa me be kan kire no wo de na be ya mame wo na wo de asem na be si wa wo kan wo dwendwene ho no wo be de amame sabe Obofour na nkasa anioma nyina wo ne ho na me ne wa sama me be kire mi nsem a kire wa de na be ya mame e de na wo a wo de be ya mame me nkasa anyhow me manum bie du papa enti no samon susu mu mbisa na wo ahunim mi kran kafafo no wo fra me abusa ma sem papa me srew enko fra me mbisa me say yes ene we fi Obofour na adan I don't have any right to choose my choice. Me choice. I don't have there be no choose. Me see I don't have any right to choose my choice. You have a right to choose your choice, adan onu na me wo no ho no kra atemase. Nti mu ha won say e die ne ha mo problem ni say me se mo nka no kra say mo prase bi na aka ana mo nim say de ye ma me ka